Nake bizden ulağız Kuday buyursa kettik emese. Oşanda hurmatly görmanlar 2014-yılkı Hüseyin Kudaybergenov jana Simon Kulçakmarov agabızın jarkyn elesine arnalgan meldeş baştaldı. Eki güçlü komanda çınıyla turnir baştalmadı. Finaldık oyun Seyitbek yetti. Mına algaçkı sekundalarda da qanday çabul vardı Seyitbek nulağı tayğızanğa düşpey kaldı jakşılı. Atırılıp barıp gördüңüzler Şumkarı menen 21 jaştagı bala bizdin. Seyitbek mına almaşığa gitti, akırıdırak. Işkırgandan keyin emne tuadı? Oşandı hurmatly görmanlar Susamur jana Talas komandasının ortasındağı medeş baştaldı. Bu birinci oyun. Susamur komandasına bizim jana aytıp kettik. Nurbolot Baykebizden 5000 so'm. Birinci ulağınlarga Susamur komandası Nurbolot Baykebizden bu yakta 5000 so'm. Jekeme kim hurmatpı? Ulan eken, Ulan Kıbıraev. Ebram menen Sultan Ulu Kıvanıç özünün Baytur degen atı menen jana Ebram menen Ulan Kıbıraev. Bizdin da bir ataklı oyunçubuz Ulan Kıbıraev. Gördüğünüzler atlarda karap durumuzlar değil mi? Bu komandaların mingen atları da okmuş. Oyuncuları da güçlü. En mıktı oyuncularımız Ulan Kıbıraev kana 1981 yılkı. Actually, so жаңылышталды. Таластын чисто финальный башталды жаңылышталды.
Bilmem ben daha bir oyun var. Ondan git. Dinlen alatıyor. Şu bitip kalat da bitip kalat. Ya. 9-nчы номер Кожогулов Алтынбек. Мына өткөн Норустадагы эң кызыктуу оюн көрсөткөн жигит өзүнүн могул минген аты Ахиллес деген ат менен таанып калды. Рустам экен өзүнүн Туман деген аты менен Рустам Тыналиев Туман деген ат менен атаандаш болуп турат. Азыр эми Алтынбекке улакты алган эле команда чабуулга чыгат болуш керек көрөбүз. Азыр эми Рустам жабышып калган экен, оңой менен чыгарбайт алдагы. Такымга басканга аракет кылып атат Рустам. Бирок Алтынбек улакты басып жүрөт. Шерипбеков Урмат 4-нчы номерде Марлис жүрөт. Майтыков Койгелдиев дагы ким бирөөсү көрүнбөй калды. Улак жерде. Рустам аттардан ылдамдан акырын Кудай сактай көр. Тайгазан жанына барганда эле ушу балдарыбыз аман эсен болбой жыгылбай өтүп кетсе экен деп улак салбаса койсун, түз өтүп кетсе экен болду. Жыгылбаса эле болду балдарыбыз. Азыр мына оюн жаңыдан күчтөнүп барат. Рустам Тыналиев 6-нчы номер. Фархат жүрөт окшойт жанында. Жок, Мухамбет Койчукеевпи? Качкыла. Калыстар тобу Жаркынбаев Жекшен менен Керимкулов Сарыпбек биздин дагы Калыстар тобуну жардамчыларыбыз капталдагы. Мухава. Мухамбет Койчукеев, Муха. Ойнатып аткан Мухамбет Койчукеев, бирок карт бар турбайбы? Эрмек Шекетов 77-жылкы, Эрмек Шекетов 78-жылы туулган. Бул Муха. Бер жагынан Таластын командасы тосуп атат. Тайгазанын жабышып аткан 12-нчы номерби? Ал Сейитбек болчу. Сейитбек кайрадан тосуп атат. Бер жакта Майтыков. Жок, Марлискен Койгелдиев 4-нчы номер. Сейитбек Тайгазандан жанында. Атаандашын атпаты менен сүйрөп бараткан Мухада оңойун мен чыгарбайт билесиңер. Команданын ветерандары ойноп атат биякта. Тыныч Алыбаев, Эрмек. Аттын оозун тартып атат, Тыныч жанталашып бер жагында көрдүңөрбү? Талас командасы каттап аптка сүрүп берет. Бийылдыйкы Тайгазандан жогорку Тайгазанга чейин. Farhat. 5-nчы номерде Farhat. Бейшекеев Farhat.
Сүйінбаев Айдын номері жоқ тұрба, кемеле деймін да, Сүйінбаев Айдын да біздің белгілі ойыншымыз. Герб деген аты екен, минген аты Герб. Аутқа чейін шығып кетті. Жекеме жеке. Қуаныш менен ортода қана көрелік Еврон менен Байтур деген көгат, Сусамырлық жет Қуаныш 92 жылғы жігіт жана 81 жылы туылған Улан Кыбыраев. 11 жашы болкен Улан. Біздің команданың көкбөрінің ветераны болып қаптыр. Уланды кішінекей бері кезінен башта ойнап жүрген Шерипбеков Урмат, Кыбыраев, Улан деген жігіттер талас командасында. Изабаев Қуаныш бар, албетте. Қана Қуанышта кен суырылып шықты, екі ойлап барады, емне олар кен, оппа! Ой, 11 минутта Сусамыр командасы алдыға шықты, жана 5000 сом Сусамыр командасына кетті. Бұл 10 минутада көрдіңіздер бе? 10 минутаға чейін қандай қатты таймаш болып атады. Демі бұл әрбір команданың айтып атабыз, екі өтің бірдей тең командалар. Улақ алмақ салмақ тайғазанға түшіп тұрады деген ой болып атады. Күйермандар көбірек улақ кірсе екен деп атады шығылып. Кимис ұтсадағы улақтың салмағы идеалды 33 килограммға жетті. Бақтияр бұ. Космос деген атменен Бақтияр есі. Ой! Қандай сұлылып шықты? Қой деген кеші жоқ. Ой, қарағылачы. Ақырын. Қана! Ай! Мына ассаға мақсат. Майтықып мақсат. Түртіп қойды. 12 минутада. Азамат, ондай чабуылдар бола берсін. Айтқандайлы болады. Екі команданың чабуылы бізге қызықты бола, ойын ішінде таза. Қағазанға бұлақтарды көрдіңіздер қандай өзінчелі чап ұрады, бұллит десек болады. Қайрадан Бақтияр. Жоқ. Bir. Ay Nuru eкен, Nuru. Үчөлөп турат, улақты тегереніп, Сусамыр командасы жақшы ыңғайлы момент болған. Қадырем 6-ны Жоки бе? Жоки бар 6 номерде. Орозбаев Жоки. Жоки да белгілі ойыншыларымыздың бірі жаш болса дағы Жоки 86 жылы. Ой! Қандай дейсің? Жоқ, ойындың басын оларына қалмаш болса ғой? Бұл ғой, не болды? Заяқ кетесі берді бәсін болған. Андық.
Orozbayev Joki. Orozbayev Joki. Yok, kaptan çakıldı, deteksin çakıldı. Yeki bir. 14. Marlis жақсы ыңғайлы моментті кетірді қазір еме. Улақ көтерілі. Жоқ, жерде оқшайды. Ой, Диман, 7-ші номер. Асқат бі? Асқат екен бұл. Асқаров Асқат, бұдағы Татынақай. Келечеген жас жігіт. Бұл түртан бері бұл баланың мұқты ойынына біз көе болып жүрес. Қазір ем Сусамыр командасы. Nurmanbet be. Nurmanbet Koçkeyev mına oyunga qoşulup atat emgirip. Ana, tel toru menen sonkol görünüp duruyor. Oy, o tilekti qaragıla çıkanda kuydu. Oy. Perikladina. O Kayradan aldı Susamır komandası Tilek. Tilek Mukayev. Oy, mına qarası ıldanlıqta gördünüzler. Kayradan çıktı adreni. Attı güyleniyor. Qanday tosu, dağı tosu var buyaktan. O yerde жақсы ötürüp verdi Tilek. Kimge verdi? Rustam'a vergen eken. Opa! Oy, Kuday şahtı. 16. minutта da bu жақсы kombinatsiya oldu. Eki jolu Tilek menen janagı birinci Asqаттагы жерден algan. Mına komandaların dengелин gördüңүздөр. Эки команда бирдей жеңишке татыктуу. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, мына биздин федерациянын аттары, оюнчулары. Бул өзүнчө эле финалдык ат болчу, оюн болчу. Yok, Qarıpbek jetpey kaldı жақшыдан кейін Бақтияр. Бақтияр! Ay. Бақтиярдың әрегі жөкіні көрдіңер шойын керіліп ұртқан. Мынасы алмақ-салмақ чабылдар. Өйді ұлды жоғары төмен. Ehtiyat bolğular ошол жерден балдар, жақсы ойын. Ошол жака көрүп калган аттар бурулуп келет турбайбы? Жөндөн чапкылай бербейин деп биздин аттарыбыз да көрдүңүздөр акылдуу. Бизден адамдан акылдуу аттарыбыз бар. Еврон менен Улан Кыбыров жана Султан уулу Кубаныч Байтуру менен Ulançık. Ay. Өзі жардам беріп қойды да чат бұяқтан көтеріп беріп қойды. Ой! Емне олып кетті я. Қуаныш улақты көтертіп бері бастырып қой, оның қайра жұлып алды да. Қач деді кім қызыл шапка. Mukayev Tilek.
Tilek Mukaev. Gördüңүздөр баары тең биякта отурган адистер көкпөрдү мыкты билгендеринде баары тең бул чын эле финалдык оюн болчу деп атат. Эмне кыласың? Чучугулакта ушундай алып беттешип калган экен биринчи эле күнү. Демесе утат айта албайбыз. 19-минутта 2-2. Kuvanoch. Ulan bu jolu Kuvanoch özü aldı. Beş, 4, 3, 2, 1, stop. Evet, hurmatly görmanlar, mına bizden kızıktуу oyunumuzun birinci jarımı 20 minut vaqtda bitip kaldı. Abdan kızıktуу oyun vaqtın ötkөнүн bilbey kalıp görüңүздөр. Эми балдарыбыз аттарыбыз эс алсын. Силер дагы кичине дем алып алгыла. Gettik emese Talas komandasına Talas komandası Kuvanoch har bir ulağınlarga Talas Kökperi Federasyası'nın yetekçisi Talas Kuvanochbekovичтен $100 har bir ulakka $500 geldi. Talas komandası var mı? Görmenleri har bir ulağınlarga $100'dan Bahtiyar buna Акчаны уып калышпады булар. Бактияр, карачы, кандай эки латтап барат. Ой. Кичине көкөлөтү кырытканда мүмкүн түшмөк. Алыстан ыргытты. Жана экинчи жолу дагы ушундай Бактиярдын биринчи улагы Тайгазанга түшкөнүн билесиз. Ошондо урматтуу көрөрмандар, Талас командасына Талас Көкпери Федерациясынын жетекчиси Talas Kuvanochbek Begaliyev'ten her bir ulağına $500 her bir ulağına koşan bilen 5 yol ulak salat gençler. $100'dan $100'dan her bir ulaka aldı Talas komandası Karpbek. Şerifbek'e hurmat julup algan eкен, Karpbek көтөрүп берди. Oynatып aткан. Мына момдал ачылып берет. Карагылач кандай болсо. Момда bir 35 kilogram болгондой союлганда, азыр 33 kilogram улак менен эпелекте ыргытып атат, бир колдоп. Тайгазандан учура перелет. 2-2. Мына оюнда ушуну ач керек. Чымылга финал болуп калды. Эмне кылабыз эми? Момда чучугулак эки күчтүү командабыз. Бар албетте ал жакта бизде дагы толтура Достук командасы бар, Асылбаш командасы, Бөрүлүк командасы бар. Көбүдө мунун баары тең жаш балдар аттарын минген аттарын көрдүңүздөр, ойноп аткан оюнчуларыбыздын баары тең белгилүү бардык командаларда. Но бирок мен оюмча бул группа смерти болуп калыптыр, биринчи топ. Биякта Достук дагы бар. Сейитбек улакты ортого таштады. Евра менен Улан Кыбыраев жана Кубаныч уулу Султан уулу Кубаныч Байтур менен бүгүнкү оюндун көркүн ачып аткан ушул эки ат болуп атат. Ортодо
Улан Кыбыраев. Çavulda Talas komandası Ulan Kıvıraev yeni. Ayvay, buyakta Marlis jetti, jakşılı jardamga eki öyle vırgı talabı. Tыныç Alıbayev, arjağında dağı Muhammed Koçkev. Kartbörü Muha, kayras olup çıktı. Hop! Azamat, Koygeldiyev Marlis. 4. minutta 3-2 Talas komandası aldığa çıktı. Koygeldiyev Marlis. $100 sizlerge gitti. Azamatsыңар çamdağıla jakşılap oynagıla baylagıla atış ötüp ketsin. Seyitbek. Oy, götürüp beratı asqatты qaragıla. Oy. Hiç kim jokken bu kim bola? Birinci nomer Muhammed Nurmanbek. Ulaq jerde Muhammed buyakta jüröt. Mınası akırın ötüyor asqat. Bizden dualdardın janında oyunumuz öte tatal korkunçlu opat qooptu jagdaylar var. Etiyat bolgula çamdаңыздар, бирок ушул жерден катуу урушпагыла. Аутка чыгып кетесиңер. Дуалдын кырына урунуп каласыңар. Жана да айттык, бизге балдарыбыздын травма албай аман-эсен үйүнө кайтса, ошол бизге жеңиш. Ал эми байгени силер ала бергиле. Бизге балдарыбыз аман-эсен үйүнө кетсе, мына уюштуруучулардын ошол ийгилиги ошол болот. Демесе Улан кайрада ортого чыкты, азыр кубаныч өкү. Çamdağlar 3-2. Dağı da jardam berip atat Kıvanıç kötörüp görünüyor Ulan'a. Ulan sol takımga bastı. Kıbıraev Ulan bizden ataktуу ulakçыбыз. Men balдар менен дагы бир жолу таанышты коеюн. Сусамыр командасында Кочкеев Мухамбет, Кочкеев Нурманбет, Султануулу Кубаныч, Алыбаев Тыныч, Мукаев Тилек, Бейшекеев Фархат, Тыналиев Рустам, Аскаров Аскат, Шерғазиев Дастан, Насыпбеков Азат, Шекетов Ермек, Аржыматов Аптандил. Bu Susamır komandası, жана Талас командасында кечиресиздер чабуулга чыкты кайрадан. Улан Кыбыраев. Ордунан чимирлип Тайгазан жанына барганы бурулуп калганын, Евронун башы бурулуп Тайгазандын ичине кирип баратат, илгерки почтальондай. Почтальон деген ат бар эмес беле Таласта. Ана көрөлү эмне болор экен. Мухаммед жетиптир улакка. Изабаев Кубаныч Талас командасында 1-ci номер, Шерипбек Урмат 2-ci, 3-cü Кыбыраев Улан, 4-cü Кайгелдиев Марлис, Майтыков Максат 5-ci номерде, Орозбаев Жоки 6, 7-ci Ешиев Карпбек, 8-ci Жапакеев Бактияр, Кожогулу Алтынбек 9-cü номерде, Раушан Улу Урмат 10-cü номер, 11-ci Сүйүнбаев Айдынжан Анарбек Улу Сейитбек. Сейитбек пе? Шерипбек Урмат пе? Шерипбеков Урмат пе? Рембо, миңден аты Рембо дейт. Кандай тактикалык оюндар көрүнүп, кандай өздөштүрүлгөн ар бир оюндун жүрүшү, пас бериши, кимде ким улак, кимди тосот баары тең отработанный идеально эки команда бирлей. Команданын капитаны бизде Изабаев Кубаныч Талас командасында. Команданын машыктыруучусу Тазабеков Ислам, Талас командасы жана команданын жетекчиси Талас областынын Көкбөрү федерациясынын президенти Бегалиев Талас. Бул биздин Талас командасында. Сусамыр командасынын жетекчиси Конушбаев Тынчтыкбек Кадырбекович, Байтур корпорациясы жана тренери машыктыруучусу Үтүров Айдар. Биздин да белгилүү саяпкерибиз, атактуу Көкбөрүдө мыкты улакчыларыбыздын бири Айдар. Акырын, дуалды койгулап жүрөт да тиякта бирөө.
Жекеме жеке. Бұл группада достық командасы бар. Бұлар бүгін ес алып атат. Рустам Туналиев алып келді. Улақты ортаға таштап атат. Эми көрөбүз Алтынбек Кожогулов чыккан экен ортаға Ахиллес деген аты менен. Оңдан узатып алайын деди. Ойнатып аткан Алтынбек. Карагылач. Универсал аты екен, Гүліктағы екен, ортаға да тұрады, Ураттағы. Улақ Алтынбекте $100 бар, улақ салынса $100 кеткен тұрады Талас командасына. Ақырын етіп болыңыздар. Еми екі. Ой. $200. 4-2. Алтынбек Кожогулов. 79 жылы туылған. 35 жаштағы бала, 34-те бұйыл. Мына біздің атақты белгілі командаларда ойлаған. Сусамырда ойнады уағында. Алтынбек бұл балдарды жақсы білет. Ата-андаштарын. Кожогулов Алтынбек 4-2. Ақырын. Hoppa! Nurova! Hoppa! Oy! Mına sağa qanday? Өйдө көтөрүлүп фонтандай атырылып чыктыга. 4-2. Жакшы эле чаап барган. Кайрадан Талас командасы Сарпбек, Карпбек. Ешип Карпбек. 31 жашта будағы. Мына көп жылдардан бері өнүктү. 4-2. Marlis Tыныч Алыбаев жылып кетті. Тыныч Алыбаев. Тыныч Алыбаев. Сейітбек қуалап барады. Бер жағынан Марлис бар екен 4-ші номерде.
Out talastık jigitler attарын görüngörmü? Koygulap baratqa Seyitbek'in atı. Seyitbek'tiki Şunkar. Eki koygulap, eki urup oturup Hargöç'te outqa sürüp çıkardı. 4-2. Talas komandasında dağı aytıp koyalım. Komandanın jetekçisi, federatsiyanın, oblastық federatsiyanın jetekçisi Talas Begalиевтен dağı her bir ulağınарға $300 kaldı. Her bir ulaqqa $100 bolup, oşo menen bardığı $500 tügötöbüz bugün. Ulaq salsаңар, tağasаңga. Ulaq tağasаңga түшпөй қалса, долларлар bizde kalat bilesіңер. Ереже boyunca. Susamır komandasında 5.000 somu var. Nurbolot tağаңардан, jekeme-jeke kayradan. 14. minuta, ikinci time 14. minutası Talas komandası 2 ulaq aldı da geletet. Hazırınca Ulan Kıbraev Norus Mayramda oynagan emes bilesiңер. Gelbay kalgan densolluğuna baylanıştığı mına bugün oynagысы kelip kaptır. Kayta ortaga çıkıp atkan Kıbraev ulan 1981 жылы tuğan. Kulağını çaldı ulaqtı dağı jolu. Jekeme-jeke Kuanıç ulaqtı takımdan çıkargança atandaşlar julup ketti. 4-2. 4-2. Altınbek çıktı Talas komandasında betme-bet turgula dep atat. Betme-bet. Kocagulov Altınbek aldı ulaqtı. Ketdi Talas. Muhammed Nurman Rustam ekan ha? Muha aldı. On 18. minuta. Akırın.
Ulan Kıbırayev. Maytıkov Maksat. Maytıkov Maksat Vulkan degen at menen $100. No. 5-2. Dağı bir $100 sizlerge gitti. Talas komandası 5-2. Kim? İyi, İyi. Federasyonda doktordu. Gazeteler asmana İyi. Ne olur? Beş, 4, 3, 2, 1, stop. Oşanı hurmatly görmänler, ikinci taym 3-0 esebinde Talas komandasının jеңişi menen ayaktады. 20 minutun içinde jalpı esep 5-2, dagı bir 10 minut tыныгы. Komandalar vaqtlar bitip kaldı. Kadreme akırkı 20 minutluk vakit. Hurmatly görmänler, Talas menen Susamır komandalarının ortasında kızık oyundun. 3. 20 minutu baştalat. Esep 5-2. Aldı da Talas komandası. Bundan keyin bizde daha bir oyunumuz var. İkinci gruppada Börlü menen Guvudi komandaları dayınlanıp turmuzlar. Asılbaş komandası bugün es alatken судьяларга 3 at dayındap koyuldu. Asılbaş. Men bolboğum men. Men bolboğum. Üçüncü taym akırın yetiyat bolgular. Oy akırın. Karmağılay. Skoru. Bir jagынан eң akırın. Kuday saktasın oldu da. Yetiyat bolgular balдар. Kişine bir jagынан Nurga atayla urgan jok ko'pchilik kaldı. Kuday saktasın. Nur oynap atatdı Azamat. Jok, tiyakta ekan al men tüy. Yetiyat bolgular, abaylar, koy turgular. Çıkarsın günde. Nur'u çıkıp ketsinçi. Oyun.
Asqat. Asqarov Asqat. Aqırın. Asqat, жалғыз болып қалады. Әрбе, кішінекей. Жиырма жаштағы бала, о Асқат деген 20 жашта. Каспий қайда кетті? Қарап тұр ғой. Үшінші орын қанша кетті? Қалай кетті сонысы? Правила башы кетті. Не должен Каспий? Асылбек, Асан, тоқтат ойынды. Асан, тоқтат, яқта главный судья тоқтат. Дәді қарат, 3-ші номер заявкада жоғатты өдет. Яқта өдет. Жоқ, яқта заявкада жоқ екен. Заявкада жоқ екен дейін. Яқтан, айтып өтшек. Шығарғыла деп өдет, яқта башқа қалыс айтып өдет. Заявкада жоқ деп. Жоқ. Жака, өмір бойы заяқтан кечек өтсін. Сен тоқтап жүрсің, жолдағаның. Жүрген жерің жүріп жүрсің. Теге талас, маяқ теріштіріп атшы, теріштіріп алып атшы, маған не? Маға барыңар ойна ол, любой. Заявкада жоқ болады. Мына башқа қалыс айтып өдет. Уақыт тоқтатып қойдық. 12 ат жүріп қойдың ба? 12 аттан заявкада Жоқ, ереже бар да. жоқ атты қосылады. Ереже бар, дейді. Мұна жоқ. Көрмейсің, байлана. Өзің өр беріп тұрған. Зачем? Мұна көр, бейалды жоқ. Бар бөтен жоқ. Азырақ келген. Жоқ. 12 ат ойнап отырып та тұр ғой. Анда. Шығар қой, өй! Шығар қой! Асан, қаратты шығар. Ертең ойын қалады, дағы команда үшін болады. Керек жоқ. Зачем оны, не керек ол? Будың қамда да дәсті ойын қылып. Ойныз, ойын. Зачем? Ұста, керек жоқ. Болды. Ертең ананы айтасың да. Жоқ, ертең дағы бір команда үшін ойын. Болды. Жалпы айта ұлыстақ ұлсын деле қарабайсың. Жалпы айтырғанда Улан Құбыраев жана Султан Улы Құбаныч. 3-ші минутта уақыт тоқтап тұрады, жаңы қой бердік. Жеке-жеке. Ulan. Ne oldu da çıkmıyor da. Zaten akıl, buna momda almasın gibi bir şey oynuyor.
mandatkeden ötüp oynadı. Gitti Talas komandası. Kıbırayev ulan. Ulak menen Kıvanç, Rustam, Şekete vermek Muha. Susamır komandasında Marilis cüret, Bahtiyar cüret. Ulan Kıbırayev. İyi. Kıbırayev ulan 6-2 5. minuta. 6-2 canadağı $100 sizlerge gitti. Talas Baykener'din. Talas komandasına. Oşon menen $400 sizlerge gitti. Çamdağlar. İki komandaga birdey. Ulak, diminger güçlü olsan utup algıla. Oy, Qarıpbekti dağı basıp aldı. Жоқ, Rustam'ı da eken özünün ulağı. Şerifbek Urmat 2. nömürde Talas komandasının oyuncusu. Ulaqqa jağışıp жүрөт жанында. Мақсат Майтықов, Сейітбек, Алсейітов. Muha özü bastı. Gerçi mağa dep. Ayva, üç ölüp toz odat molat. İyi. Ay. Julup ketler Seyitbek mi? Ayağından çıka kaldı da atacak Seyitbek. Ağal Seyitov Seyitbek. 21 yaştagı bala. Bu oyundan keyin bizde gezekte daha bir oyunumuz var. İkinci gruppada, ikinci tayfada Börlüm menen Guvu dedik. Cekeme ceke. Kıvanç.
Odarış bulup atau. Kuvonычta eкен. Ulak. Altınbek jabышып калгандыр ба. Bir kolu çoylu öyle var da Altınbek. Katut sana şirenip kalgan eкен ayran buyakta Altınbek. Mınası kayra başından. Muha. Vay azammat. Mınası. Oynatып atқан Мұхамбет Қойчикеев. Marlis tosып тұрады, защитниктер баяқта, Мақсат бар екен, Сейітбек жүрет, Айдин, Сүйінбаев, Айдин қуалап жүрет Талас командасында. Аяқырын. 6-3 11. minutda oldu 6-3. Tınaliyev Rustam esepte kızgarttı 6-3 11. minutda. Ulak көтерілді дағы 5 Farhat be. Farhat, Muha, Tilek жүрет Талас командасында. Қарпбек жүрет, Бақтияр, Жөкі. Жана Жөкі Сейітбектен. Қандай күш керек, ат баты менен сүйреп барады ары көсте. О, жаш балдар күнү чоюн билек биздин ер жүрек азаматтарыбыз көстү илесмиш биздин балдарга. 6-3. Nuru. Nurmanbet oynап атат мына азамат. Nurmanbet менен Улан. Altı-üç.
Алтынбек Кожоголов Ахиллес менен жана Рустам Тыналиев Намаз менен Туман деген ат. Рустам минген Туман деген ат кышкы сезонда жерге ойногондо эң мыкты ат болгон, чимирилтип эң мыкты ат болчу ошо кышкы сезондогу. Туман деген ат Рамзаттын аты болчу. Мына азыр эме тайгызанга ойноп атат. Рустам минип Алтынбек өз ишин аткарды. Силерде дагы $100 бар, билесиңер. Талас командасы. Ар бир улактан мына $100 силерге кетип атат. 10% судьяларга калат экен. Жазууда ушундай эреже боюнча. Анан дагы бир $100 бар. Болгула чаңдагыла Талас командасы. Талас байкеңер силерге атайын, мына көрүңүз сүрөп кандай сүрөп койду. Эми уландагы эңкейсемби, эңкейбесемби деп ансыз деле $400 бар деп атат. Кыбыраев улан. 16 минутта башталганы турат. Жанталашып аткан Аскатпы, Нуру экен, Нуру. Мындан кийин Бөрлү менен ГУБД командалары дайын болуп туруңуздар. Улан Кыбыраев. Алекта чийимдин ичинде жатпайт. Линияда болгондон кийин ал чыккан жок. Линияда болгондон кийин ал гол кирбейт, билесиңер. Шайбадагы топтагы. Yok kopar direkt sakın. Kanday. Bir oyun kaldı. Katalonya'dan futbolcular geldi. Бүгүнкү Сусамыр командасынын капитаны эң мыкты оюн көрсөткөн ошо Муха Кубан өкөлү ойногондой болду. Нагаш мына Алтынбек.
Akırkı minuta gitti. Seyitbek menen Rustam. Akırın akırın. Şeripbekov Urmattın атын көрдүңөр бе ошо менен? Çu деген эле. Көрөбүз. Beş, 4, 3, 2, 1, stop. Bana da hastalık, çavul, kanser, bütün 6-3, hurmatlı görmanlar. Mına bizden Susamur menen Talas komandasının ortasında kızıktı oyun. Birinci oyunumuz mına. En qoğuz oyun menen açıldı. Bizden bugünkü Hüseyin Kudaybergenov жана Süleyman Kulçokmorov agabыздын жаркын элесине арналган Көкпөр боюнча мелдештин биринчи күндөгү биринчи oyun аяна чыкты. 6-3. Рахмат эки командага бирдей таза кызыктуу oyun куруп бергениңиздерге. Эс алгыла. Эртең Суусамыр командасы менен достук ойнойт экен. Келиңиздер, Талас командасына батаңыздарды берип коюңуздар, мына алыңарга атайын келет. Омин. Балдар, жеңишиңер кут болсун. Өркөнүңөр өссүн, дайыма ошентип ойноп жүргүлө. Урушпай, талашпай, ынтымактуу жакшы кооз оюн куруп бериңер. Омин. Рахмат, эс алгыла. Sarpek. 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 Ortaga çık suyukta. Geksen. Çıkarın. Келгиле. Суусамыр командасындагы урматтуу көрмандар, келиңиздер. Балдарга ыраачылык билдирип коюңуздар, батаңарды берип жакшы ойун кылып беришти. Спорттон спорт. Омин балдар. Жакшы. Эч нерсе эмес. Дайым ойноп жүргүлө. Кызыгып, сагынып да калдык көптөн бери. Мына Норустан бери көрүшө элекпиз. Эми жайда күн ысып кетет, кайрадан тиги сентябрдын башына чейин, август айына чейин барабыз эс алып. Рахмат, жакшы өмүр бердиңер. Келе. Рахмат. Омин, балдарга рахмат. Кийинки оюнга бөрүлө көбөдө аттарды Асылбаш командасы дайым берип койгула. Дайында 3 ат судьяларга.